eto ga ljudi, kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa, danas ljudi izlazi jedan od najvažnijih i najbitnijih videa u vezi Fortnite-a. To jest ljudi, kao što možete vidjeti, još jednom po naslovu ovog videa, danas je izašao jedan od najvažnijih i onak ljudi najvećih update-ova u Fortnite-u, to je sezona 6 i došlo je ljudi za Fortnite Mobile, došao je jedan veliki stvarno update gdje naravno je došlo brutalno puno mobitela koji naravno danas mogu zaigrati Fortnite Mobile Android betu. Tako ljudi, vjerujte mi, ovo je velika stvarno informacija, nadam se da ćete ostati do kraja ovog videa i slučajno, samo da ljudi napomenem, ako ovaj video bude nevjerojatno podržan, test ako ovaj video bude onak stvarno ljudi nevjerojatno puno lajkova, jednostavno ljudi očekujte ljudi svaki dan novi video u 9 sati navečer i naravno saznat ćete brutalno puno informacija u vezi izlaska Fortnite Mobile-a. Veliki pozdrav svima i dobrodošli ljudi u moj novi video na mojem kanalu, ja se iskreno nadam da ste vi spremni za jedan od najvećih videa i najvažnijih videa na mojem kanalu. Danas ljudi snimamo, to jest pokazat ću vam u vezi Fortnite Mobile-a, to jest ljudi konačno je došao jedan onak najveći update za Fortnite Mobile dostupne za naše Android uređaje, to jest ljudi beta se konačno proširila, to jest došlo je preko 50 novih vrsta uređaja, tako da vjerujte mi ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi spremni za to. Prije svega ljudi, samo da napomenem, pišite mi obavezno po komentarima koji uređaj imate, ja ću sigurno ljudi vama staviti onak srce na vaš komentar i pogledat ćemo u narednim videima da li baš vaš mobitel ćemo zapravo pokrenuti Fortnite Mobile. Obavezno ljudi, lajkujte ovaj video ako biste naravno voljeli još Fortnite na mojem kanalu, pošto ljudi konačno došao taj update gdje konačno svi onak 90% uređaja zapravo mogu pokrenuti Fortnite. Malo su ljudi snizili kriterije, to je snizili specifikacije za pokretanje bete, tako da ljudi vjerujte mi, samo ljudi da napomenem, ako ovaj video bude nevjerojatno podržan, očekujte ljudi brutalno puno videa, svaki dan daily upload na mojem kanalu, to jest u 9 sati svaki dan novi video, obavezno uključite zato notifikacije na kanal i jednostavno razvalite ovaj video. Obavezno ljudi se subscribe-ite dole na kanala, ako biste naravno ljudi voljeli reklamu u sljedećem videu naravno live, pošto ljudi potpuno besplatno. Te obavezno ljudi šerajte ovaj video, te podijelite ovaj video po svim društvenim mrežama, ljudi puno bi mi značilo, onak najviše ljudi da podijelite svim Fortnite korisnicima, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS korisnici, to su onak ljudi iPhone uređaj, ali ljudi da, najviše Android korisnicima, pošto stvarno ljudi danas je došao jedan fakat, onak veliki update gdje iznosi sigurno preko oko gigabajt prostora vam uzme na mobitelu, ali ljudi vidi svaki megabajt taj update, pošto sami ljudi znate, gledajte do kraja videa, pošto ćete sami ljudi vidjeti šta se traži Fortnite, kakav to treba imati specifikacije da pokrene vaš mobitel, te naravno kako najlakše i najbrže instalirati Fortnite Mobile Android betu. Ok ljudi, jedna važna obaveza za sve vas, ako još uvijek ljudi nemate onak Fortnite installer, to vam je aplikacija preko koje vi zapravo možete downloadati vaš Fortnite potpuno besplatno, ali onak za to trebate zapravo se prijaviti za instalaciju bete i onda nakon toga vam dođe za nekih nekoliko tjedana zapravo taj Fortnite installer, te onda zapravo možete instalirati Fortnite. Ali onak, sad se vi pitate kako najbrže i najlakše onak official tu aplikaciju Fortnite installer dobiti, pa ljudi vrlo je lagano, link vam se nalazi dole u opisu, te naravno ljudi link vam se nalazi dole u komentaru, ja sam sigurno prvi balkanski youtuber koji sa vama podijelio taj link, koji sam ja naravno ljudi dobio, ali eto podijelio sam sa vama, tako da slobodno ljudi svi idite instalirat, konačno je došao taj Season 6, došli ljudi brutalno novi stvari, kao što su na primjer ljubimci, brutalna nova mapa, brutalno novih onak stvari, brutalno novi Battle Pass, te naravno ljudi ono što svi čekamo, to je ljudi novi update za Fortnite Mobile, to jest šta je to došlo novo u Fortnite Mobile za naše Android uređaje. Tako da ljudi, kao što možete vidjeti na vašim ekranima, nalazimo se na mojem mobilnom uređaju Huawei P21, stvarno ljudi brutalan mobitel koji ima onak 4 GB rama, 8.1 Android, stvarno ljudi brutalan mobitel. Ova vam je ta aplikacija Fortnite installer i naravno ljudi mi ulazimo u tu aplikaciju da vam zapravo pokažemo šta je to došlo novo u toj aplikaciji, to jest šta je to sve došlo novo kao update i koji zapravo mobiteli konačno mogu zaigrati Fortnite betu. Jednom ljudi, kao što možete vidjeti na vašim ekranima, nalazimo se na aplikaciji Fortnite installer. Ako ljudi vi želite tu aplikaciju, jednostavno sve što trebate napraviti i instalirati preko mojeg linka, tako da eto ga, kao što možete vidjeti, tu vam piše launch i tu vam piše uninstall, to vam naravno launch, to znači ono pokretanje igrice, tako da došao jedan veliki update, kao što možete vidjeti ovdje mi se pojavila jedna slika od 850 MB sam zapravo trebao downloadati, novih 850 MB, što ljudi stvarno nevjerojatno, ali ono, razmislio sam da li da updateam ili nešto onak i zapravo updateao sam. I konačno ljudi, ja isto mogu zaigrati Fortnite, tako da očekujte, ako želite taj video kako mi naravno igramo Fortnite na mojem kanalu, razvalite dole like, jednostavno rasturite dole like. I ono što je ljudi došlo novo,
kao što ljudi možete vidjeti, više Fortnite Mobile ne traži 3 GB rama, nego ovoga puta, kao što ljudi možete vidjeti, sve što vam treba je 8.0 Android, 64-bitni ili naravno više. Sad se vi ljudi pitate šta to znači onak 8.0 Android, kako to vidjeti najlakše? Pa jednostavno ljudi, pišite mi obavezno vaše mobitele po komentarima, te naravno možete vidjeti zapravo u informacijama vašeg uređaja koji vi to Android zapravo koristite, vrlo ljudi lagano i vrlo jednostavno, ali ako malo zaključimo, vi zapravo možete kupiti neki uređaj od 2 GB rama i ako malo razmisliš, od 2 GB rama ima ljudi 8.0 Android, tako da prema ovim specifikacijama ti zapravo možeš pokrenuti Fortnite. Obavezno doći će kroz nekoliko vremena, znači ako imate već 8.0 Android i nekih ne znam 2 ili 3 GB rama, a još uvijek Fortnite Mobile nije dostupan za vaš mobitel, pričekajte, ljudi, ništa se ne brinite, tek je došla Season 6 i tek sada stavljaju za sve moguće mobitele, svakim danom su oni najavili da dolaze svi mogući mobiteli i zapravo kroz nekoliko vremena će oni zapravo možda smanjiti kriterije, to jest staviti vjerojatno 7.0 Android ili više i vjerojatno ljudi moji stavit će 2 GB rama ili više, pošto sad ljudi vidimo da su bile potrebne specifikacije 5.0 Android, 3 GB rama, ali eto ga, promijenili su specifikacije da je dovoljno samo ljudi 8.0 Android 64-bitni, ali ono što je način to je da cijeli svijet koristi 92% populacije, to je 92% stanovništva svijeta koristi 8.0 Android, te onih 7% koristi samo ljudi 7.0 Android, tako da ljudi to nevjerojatno i puno bi mi značilo da mi pišete dole po komentarima da li vi imate takav neki uređaj zapravo. Ljudi, vrlo je jednostavno downloadati Fortnite i kada uđete ljudi moji, stvarno brutalno izgleda. Još jednom ako želite video pišite obavezno dole po komentarima. Tako da ljudi, još jednom, kao što možete vidjeti, tu je došla nova slika, to jest, znate ljudi sami da je došao novi Season 6. Htio sam napraviti recenziju te aplikacije, pošto došao fakat ljudi brutalno novih stvari, taj stvarno veliki update i možete vidjeti tu novu sliku za Season 6 kao predstavljanje. Inače je bilo, kao što znate, neki brutalno drugačiji u Seasonu 5, ali eto, došla je ta nova promjena, došlo je novih novosti u vezi, znači isto je ljudi, stvarno isto, beta, PC, PlayStation 4, stvarno je sve potpuno isto i ono što su ljudi ubacili to je da ako koristite preko mobitela, to jest ako igrate preko vaših mobitela Fortnite, konačno možete zaigrati sa svim platformama kao što je PC, Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch te naravno iOS, tako da je Fortnite Mobile trenutno dostupan na svim platformama i trenutno možete igrati sa svim platformama odmah sada. Prema ovome ljudi moji možemo zaključiti samo jedno, a to je da ako imate 8.0 Android ili naravno više i bilo koje specifikacije vaš mobitel ima, moći ćete ljudi zaigrati Fortnite i ono što je ljudi nevjerojatno to je da su brutalno kompanija izjavile to je da ćete zapravo u međuvremenu svi mobilni uređaji koji imate 7.0 Android dobiti update na 8.0 da zapravo možete zaigrati Fortnite, oni koji imaju 6.0 da zapravo updateaju na 7.0, tako da vjerujte mi ljudi sve više i više zapravo dolazi novih informacija i konačno se zapravo može zaigrati Fortnite za toliko uređaja. Danas stvarno ljudi došlo za preko sigurno 50 vrsta uređaja i svakim danom zapravo dolaze sve više i više ljudi. Još jednom ljudi, samo da nešto napomenem, to jest jedna mala obaveza za sve vas, a to je da ljudi, kao što ste mogli vidjeti malo prije, sve što je potrebno po novim specifikacijama od Fortnite-a, to je da je potrebno 8.0 Android, što je ljudi veoma lagano i ono što je znači to je da će sve platforme Androida, Huawei, Samsung, LG, sve te platforme će zapravo, ako imate 7.0 Android ili neki novi mobitel još uvijek koji nema 8.0 Android, dobit ćete ljudi u međuvremenu 8.0 Android, pošto su to izjavili nakon nekoliko dana, to jest danas izašla konačno Season 6, gdje stvarno ljudi, toliko ljudi hajpano, jednostavno ima stvarno, povećala im se danas popularnost još više i trenutno zapravo povećala im se brutalno puno novih skidanja u vezi Fortnite Mobile Androida i trenutno su dobili vijeza i još uvijek drži najpopularnijom igricom na svijetu, tako da i ljudi još jednom, oni su malo snizili kriterije u vezi tih specifikacija u vezi Fortnite-a, također malo su smanjili stvarno veoma brutalno puno uređaja mogu pokrenuti Fortnite betu na low postakama, tako da ljudi to nevjerojatno i beta
beta, možete ljudi vidjeti stvarno do jaja i ako još uvijek niste ljudi instalirali tu aplikaciju, link vam se nalazi dole u opisu, sobno ljudi bacite pogled te obavezno instalirajte Fortnite da konačno ljudi možete vi zaigrati, pošto je stvarno ljudi došle konačno vrijeme, a oni za koji još uvijek ne mogu zaigrati Fortnite, malo ljudi pričekajte, ne trebate se ljudi fakat ništa brinuti, samo malo ljudi pričekajte i onda ćemo svi zajedno moći igrati Fortnite. A vi pratite ljudi dalje moj kanal, pošto sam ljudi vam spremio brutalne informacije i zapravo ćete svi u međuvremenu za nekoliko dana zaigrati Fortnite. Iskreno ljudi, ja se nadam da vam se svidio ovakav video, obavezno lajkujte ovaj video ako biste naravno voljeli još Fortnite na mojem kanalu i naravno ako slučajno ovaj video bude nevjerojatno podržan, svaki dan ljudi novi video u 9 sati na večer, tako da ću vam pomoći ljudi koliko mogu da zapravo svi možete zaigrati još jednom ljudi Fortnite Mobile. Tako da još jednom obavezno se subscribe-ite dole na kanal, puno bi mi ljudi značilo, pošto je ljudi potpuno besplatno i možete ljudi dobiti reklamu u sljedećem videu naravno live-u. Te obavezno ljudi šerajte ovaj video, te podijelite ovaj video po svim društvenim mrežama, ljudi puno bi mi značilo da jednostavno podijelite svim Android korisnicima. Stvarno ljudi došli, stvarno velik update i želim da jednostavno svi ljudi pogledaju i da jednostavno sve više ljudi ovo mogu zaigrati. Stvarno ljudi, otvorilo se veliki taj server gdje možete zaigrati sa svim platformama PC, PlayStation 4 i sa svojim stvarno prijateljima gdje god da jesu, možete konačno zaigrati Fortnite sa njima i trenutno mogu pokrenuti stvarno brutalno puno uređaja, tako da još uvijek ljudi niste, još jednom vam se link nalazi dole u opisu. Još jednom ljudi, hvala što ste gledali, ostavite like, share i subscribe, a do tada ljudi veliki pozdrav za sve, čao!